کارزاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه خونه امید یاد و فتح و نصرت غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони тоҷикистон пешниҳод менамоем. 9 апрел сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз корҳои саҳроӣ ба ноҳияи Восе, шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон сафар намуданд. Шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар рӯзи дуюми сафар сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Восе, шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон иншооти таъйиноти гуногунро мавриди истифода қарор дода бо корҳои саҳроӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуд. ифтитоҳи бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 дар деҳаи Меҳрободи ноҳияи Восе фараҳу шодии сокинонро дучар намуд, зеро хонандагони ин деҳа қаблан роҳи дарозро тай намуда дар дигар мактаб таҳсил мекарданд. иттилоъ дода шуд ки бино бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе бо ҳадафи беҳсозии сатҳу сифати таълим сохта шуда дар он 480 хонанда дар ду баст метавонанд таҳсил намоянд. то охири ҳамин сол дар назар аст ки боз 4 муассисаи нави таълимӣ бунёд мегардад. сарвазири мамлакат таъкид намуд ки оянда ҳам дар доираи нақша чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳидояту дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ сохта шуда барои насли ояндасоз имконоти муосири илмомӯзӣ таъмин мегардад. дар ноҳияи Восе дар доираи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръат коргоҳи нави истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ифтитоҳ гардид. коргоҳи мазкур бо саҳми соҳибкори ватанӣ Шодӣ Султонов бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шуда дар он 10 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. сарвазири мамлакат дар ноҳияи Восе ҳамзамон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳи марказӣ ки барои 20 000 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст шинос шуд. то имрӯз 85% корҳо дар иншоот ба анҷом расида, ҳоло дар он насби нишастгоҳҳо ва дигар тадбирҳои ободонӣ идома дорад. вобаста ба иҷрои корҳои боқимонда ба масъулон дастур дода шуд ки иншооти мазкур бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонда шавад. дар ноҳия ба рушди соҳаи кишоварзӣ афзалияти бештар дода мешавад. дар ноҳияи Восе дурнамои кишти пахта 7570 гектарро ташкил медиҳад. то имрӯз дар майдони 2400 гектар кишти пахта гузаронида шудааст. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонӣ Саломуддин ва Восил бо истифода аз рӯзҳои мусоид дар қатори васеъ намудани майдони кишти пахта, гандум, ҳамзамон ҳосили қулфинай ва дигар маҳсулоти кишоварзиро афзоиш дода дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас мегузоранд. аз рӯи маълумот то имрӯз дар маҷмӯъ дар майдони 10 000 гектар замин кишти баҳорӣ гузаронида шуда ин тадбир боз идома дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзеъҳои хатарноки ҳудуди ноҳияи Восе корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вусъат дода мешавад. зимни боздид аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ иттилоъ дода шуд ки мавзеъҳои хатарнок дар ноҳия 30 километрро ташкил медиҳад. ҳоло бо ҷалби техника ва коргарони маҳаллӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар чандин мавзеъ идома дорад. таваҷҷӯҳ ба он равона гардид ки барои таъмини босифати корҳо тамоми намуди маҳсулоти сохтмонӣ,
сӯзишворӣ ва дигар намуди маҳсулот саривақт таъмин карда шавад то дар ҳолати боришоти аз меъёр зиёди борон сокинон аз хавфҳои эҳтимолӣ эмин бошанд. дар шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода корхонаи истеҳсоли сангу шағал ва майдончаи муосири варзиширо ифтитоҳ намуда ҳамзамон бо рафти корҳои саҳроӣ дар хоҷагии деҳқонии давлат назар маъракаи кишти пахта дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пахтаи Кӯлоб ва раванди корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои осебпазири ҳудуди шаҳру деҳоти Кӯлоб шинос шуд. корхонаи истеҳсоли сангу шағал ва бетон дар деҳаи Обшорон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рақиб Ре дар масоҳати 0-140 гектар замин бунёд гардида иқтидори истеҳсоли он дар як шабонарӯз 200 метри мукааб сангу шағал ва 500 мукааб бетонро ташкил медиҳад. дар корхонаи навбунёд 20 нафар ба кор таъмин гардиданд. дар кӯчаи 50-солагии шаҳри Кӯлоб ҳамчунин иншооти дигари ҷашнӣ майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. иншоот дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҳасан Зарифзода бо сифати баланд сохта шудааст ки минбаъд ҷавонон метавонанд дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул шаванд. дурнамои кишти пахта дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб зиёда аз 31 000 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин то имрӯз дар майдони 10,600 гектар пахта кишт гардидааст. ҳоло корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишти пахтаи зери плёнка дар хоҷагии деҳқонии давлат назар ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пахтаи Кӯлоб ҷараён дорад. дар ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеи Калтачанор шинос шуд. дарозии ин қитъа 2060 метрро ташкил дода дар 1700 метри он корҳо бо ҷалби техника ба анҷом расонида шудааст. вобаста ба ин сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд ки барои пешгирӣ аз ҳолатҳои офати табиӣ ва саривақт ба анҷом расонидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ин мавзеъ тадбирҳои бетаъхир андешанд. марҳилаи сифатан нави рушд дар асоси барномаҳои мукаммали созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба мақсади тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон раванди корҳои созандагӣ вусъат дошта бунёди иншооти гуногун ба болоравии сатҳу сифати зиндагии сокинот мусоидат намудааст. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмараҷаб Абдуллосода ва Давлати Файзулло. имконоти нави меъморӣ бо тарҳ ва намои муосири шаҳрсозӣ дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон инак бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия масъулин ният доранд ки то фаро расидани ин ҷашни бошукӯҳи умуммиллӣ як қатор иншоотҳо ва корҳои ободкориву созандагиро бо мароми хос анҷом диҳанд. истиқлолият ва соҳибихтиёрии давлат неъмати бебаҳо ва ниҳоят пурарзишест ки халқи тоҷикро соҳиби комилҳуқуқи сарнавишти хеш намуд ва ҷомеаи мо ҳамчун давлати демократӣ ба раванди умумии таърихии аҳли башар ворид гардид. ноҳияи ёвон баҳри татбиқи амалии нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти корҳои ободониву бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди омодагӣ истиқбол намудани ҷашни бузурги умуммиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланди таҳризӣ гардида давоми солҳои охир марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодаанд. ҷиҳати истиқболи шоиста аз ҷашнҳои дар пешистода дар ноҳия 561 иншооти мухталифи ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ин муддат аллакай 247 иншоотҳои таъиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. иншоотҳои ба истифода додашуда самтҳои мухталифро дар бар гирифта аксари онҳоро бунёди биноҳои баландошона ташкил медиҳанд. бояд зикр намуд ки бунёди чунин иншоотҳо ба зебогии ноҳия ҳусни дигар зам намуда барои фароғати кӯдакону наврасон майдончаҳои бозӣ сохта мешавад. сокинон ин ҳама ободкориҳоро самараи истиқлоли комили давлатӣ дониста бо шукргузорӣ дар фазои сулҳу осоиштаи ватани азиз умр ба сар бурда истодаанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Ёвон 561 адад иншоотҳои таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз иншоотҳои ба нақша гирифта шуда то ин ҷониб зиёда аз 247 адад иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шудааст ки ин 44% нақшаи умумиро бар бар мегирад. аз иншоотҳои ба истифода дода шуда
дар соҳаи истеҳсолоту саноат, дар соҳаи тандурустӣ, маориф, варзиш ва аз марказҳои савдову хизматрасонӣ иборат мебошанд. аз ҷумла дар ҳудуди ҷамъияти шаҳра киёвон аз иншоотҳои ба истифода додашуда 6 ададро ташкил медиҳад, ки бо ҷойҳои хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. айни замон дар ҳудуди ҷамъияти шаҳра киёвон зиёда аз 12 иншоотҳои баланднишона сохонашон бо маром идома дорад, ки баъзеашон дар марҳилаи анҷомёбӣ мебошад. дар назди ҳар як биноҳое ки сохонашон идома дорад, марказҳои савдо хизматрасонӣ дар ошонаи аввал ва таххона дар саҳни бино бошад, таваққуфгоҳҳо, майдончаи бозии кӯдакон, ҷои нишасти пиронсолон ба нақша гирифта шудааст. бо назардошти ин дар маркази ноҳия барои беҳтару хубтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон тадбирҳои судманд андешида шуда бо ба истифода додани бинову марказҳои маишиву хизматрасонӣ, сохтумони муассисаҳои нави таълимӣ ва симхонаҳои иловагӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шуда корҳо дар ин самт бо маром ҷараён дорад. тавре мушоҳида гардид, имрӯзҳо низ раванди корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои дигари ҷашнӣ бо маром идома дошта, масъулин ва сохтмончиён бо боварӣ иброз менамоянд, ки дар муҳлатҳои муайян гардида корҳоро ба анҷом мерасонанд. имрӯзҳо дар ҳама биноҳои истихоматие ки аз ҷониби масъулини мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон сохта мешавад, баҳри муҳайёсозии шароити сокинон дар ошёнаҳои аввали биноҳо, марказҳои савдову хизматрасонӣ ба истифода дода мешавад. сокинон ҳамаи ин пешрафту ободониро аз фазои осоиштаи ватани азиз, татбиқи сиёсати бобарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пойдориву таҳкими истиқлоли давлатӣ арзёбӣ карда, аҳлона пайи кору фаъолият ва боз ҳам беҳтару ва ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити кору рӯзгори худ талош менамоянд. ин ҳама имкониятҳо натиҷаи таҳрезӣ ва татбиқи босамари нақшаҳои мукаммали ободонӣ дар ноҳияи Ёвон. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор. идомаи корҳои созандагию бунёдкорӣ дар шаҳри Панҷакент бо мақсади сазовор пешрӯз гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон дар шаҳр иншооти гуногун бунёд гарида барои сокинон ҷойҳои навикорӣ бо шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. гузориши Далери Бозор ва Зарҳуни Неъматулло. дар ҷамъияти деҳоти кӯсатароши шаҳри Панҷакент ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бунёдкорию ободонӣ идома дорад. бахшида ба ин санаи муҳим дар ҷамъияти мазкур бунёду навсозии 35 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 28 тои он сохта ба истифода дода шудааст. дар ин раванд марказҳои савдову хизматрасонӣ, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва дигар иншооти зарурӣ ки ба рушди деҳот нигаронда шудааст бунёд мешаванд. имрӯзҳо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 123 деҳаи Кӯсатарош ки аз ҷониби сокинони маҳаллӣ, шахсони саховатпеша, ҷавонони бонангу номус ва соҳибкорони деҳа бунёд гардидааст, барои ба истифода додан омода карда мешавад. ин муассисаи таълимӣ аз 2 ошона ва 16 синфхона иборат буда барои наздики 800 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. барои ин мактаб мизу курсӣ, тахтаҳои синфӣ ва дигар ҷиҳози зарурӣ дастрас гардидааст. имрӯзҳо корҳои сабзу хӯрамгардонӣ ва бунёди майдончаи варзишӣ идома дошта, дар назар аст ки баъди чанде хонандагон дар ҳамин гуна синфхонаҳои зебо ва замонавӣ таҳсили худро идома диҳанд. ҳамчунин дар деҳаи Чорбоғи ҷамъияти деҳоти Кӯсатарош аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Умрибек Шарипов ошхонаи зебо бунёд гардидааст, ки аз 3 ошона иборат буда ба таври замонавӣ ва унсурҳои миллӣ оро ёфтааст. то имрӯз таҷҳизоти зарурӣ дастрас гардидааст ва дар назар аст ки бо ба истифода додани он 12 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин гарданд. дар идомаи корҳои созандагии соҳибкор Тоҳир Ҳомидов тасмим гирифтааст, ки дар канори Моғиондарё дар мавзеи деҳаи Чорбоғ коргоҳи истеҳсоли қумушағал бунёд намояд. ин коргоҳ дар замини бекорхобида бо соҳилбандӣ намудани канори Моғиондарё сохта мешавад. айни ҳол корҳои омоданамоӣ рафта истодааст ва ба иттилои масъулон дастгоҳу таҷҳизот ва дигар мошинолоти зарурӣ аз хориҷи кишвар фармоиш дода шудааст, ки баъди чанде дастрас карда мешаванд. бунёди чунин коргоҳҳо дар баробари зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти худӣ, ҳамчунин дар бо ҷои кор таъмин намудани сокинон мусоидат мекунад. умуман дар ҷамъияти деҳоти Кӯсатароши шаҳри Панҷакент корҳои созандагию бунёдкории хуб баро монда шуда, сокинон ният доранд то 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас пешвоз гиранд. Далери Бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, Ахбор.
با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتساریا، نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات بین المللی در ژنو جشن بین المللی نوروز با اشتراک هموطنان، نمایندگان کورپس‌های دیپلماتی تجلیل گردید. چاره‌بینی جشنی با رعایت سنت‌های اجدادان پرافتخار ملت تاجیک استقبال شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتساریا، نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین المللی در ژنو تجلیل جشن نوروز بین المللی با اشتراک هموطنان کشور اقامت برگزار گردید. گفته شد که نوروز جشن است اساس یافته با تبادل طبیعی و نتیجه همین است که هزار ساله ها با نکوترین عنعنه و سنت ها زنده ماند و سال تا سال و عصر تا عصر موقع جغرافی خود را چون جشن پاکی و سعادت و آغاز رودنها و سبزشوی ها اینچنین با فلسفه تحمل پذیری و سینما با در نظر داشت اهمیت انسان پرورانه و عموم بشری نوروز چند سال پیش این جشن باستانی با تشبث تاجیکستان و دستگیری دهها کشور عالم از جمله ممالک حوزه تمدن نوروز با قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقام بین المللی گرفت. در جشن دسترخوان ملی گوشه و هنرهای مردمی و خوان نوروزی با رمزهای هفت سین آرایش داده شد. در حدود ولایت خاطلان خصوصا مشق‌های نظامی حرب میدان و سنبوله با جلب کارمندان ساختار و مقامات دولتی و قدرتی این گارنیزون و جزء تام قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پایگاه حربی 201 فدراسیای روسیه جمع‌آمد مدافع حدودی مشغولیت‌های آمادگی سفربری و مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جریان دارند. گزارش از مرکز مطبوعات و اطلاعات وزارت مدافعه. برای در سطح بلند تشکیل و براه ماندن جمع آمد مدافعی حدودی، مشغولیت‌های آمادگی سفربری و مرحله‌های مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی روز 9 اپریل سال 2025 ساعت 6 صبح تمام قشون‌ها و جزء تام‌های گارنیزون خطلان با بانگ پوره خطر جنگی برداشته شده به درجه‌های بلندی آماده باشی گذرانیده شدند و بهر اشغال نمودن موقع‌های مدافعی با سپارش‌های جنگی وظیفه‌دار گردیدند. علاوه بر این در دایره برگزاری جمع آمد مدافعی حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری در 25 شهر و نواحی گارنیزون خطلان ستاد تشکیل گردیده ذخیره‌های احتیاطی دعوت شوندگان، شهروندانی در قید کمیسریات‌های حربی بوده، تکنیک‌های خواجگی خلق و دیگر لوازماتی که برای برگزاری مجموع این چاره‌بینی مهم نظامی ضرورن استفاده می‌شوند. مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی که در 5 مرحله به نقشه گرفته شده است، ضمن آن گسترش دادن نقطه‌های فرماندهی، سنجش درجه‌های بلند آماده باشی جنگی، پرگردانی قسم‌های نظامی نوتأسیس از حساب ذخیره‌های سفربری، تشکیل جزء تام‌های تعییناتشان گوناگون، اداره کنی قشون‌ها هنگام تهدید خطرهای واقعی و دیگر وظیفه‌های بسیار مهم حربی که در پیشبرد عملیات مشترک جنگی و بهر استفاده قوه و واسطه‌های مادی تکنیکی پیشبینی گردیدند عملاً کارکرد و تحریزی کرده می‌شوند. طبق مطلب مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جزء تام‌های قواهای مسلح تاجیکستان و پایگاه حربی 201 قواهای مسلح فدراسیای روسیه و ساختار و مقامات دولتی و قدرتی گارنیزون خطلان بعد قبول اشاره جنگی و بانگ خطر طریق حرکت با سرعت مرشی در وقت و ساعت مقرر گردیده در مشق‌های نظامی حرب میدان که منطقه احتمالیت خطر یا خود میدان شرطی جنگ معین گردیده بود با گستردن خیمه‌های زیست و تشکیل دیگر شرایط ضروری خدمتی و معیشی قرارگاه موقتی بنیاد نموده آن را به میدان شرطی جنگ تبدیل دادند. بعد از بود و باش هیئت نیروهای مسلح تعیین شده قبل از شروع نمودن به کارکرد مرحله‌های مشق‌ها و عملاً تطبیق نمودن مطلبی به عنصرهای ضد تروریستی پیش بینی شده در میدان حدود مشق‌های نظامی حرب میدان صف آراستند و چون عنعنه با صدای سرودهای ملی و در یک وقت با برداشتن پرچم‌های دولتی بر آزمایش مشترک وسیع نظامی آغاز رسمی بخشیدند. برای هماهنگی و عملاً سنجیدن وظیفه‌های جنگی و طبق مطلب
در مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با قشون‌های گارنیزون ختلان از آغاز تا مرحله جنبستی که آن روز 11 اپریل سال 2025 به نقشه گرفته شده است، خدمتچیان حربی ساختار و مقامات قدرتی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و نظامیان پایگاه حربی 201 فدراسیون روسیه بر آزمایش مشترک عملیاتی استراتژی آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. کلو дарёҳои тоҷикистон аз беҳтарин имконият барои рушди моҳипарварӣ маҳсуб меёбад ки ҳоло дар онҳо мувофиқи маълумот 60 намуди моҳӣ мавҷуд аст. бо мақсади истифодаи имкониятҳои табиӣ ва таъмини афзоиши истеҳсоли моҳӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ин мақсад имтиёзҳо муқаррар шуда буд. татбиқи имтиёзҳо чӣ натиҷа дод ва дар кадом сурат метавон имкониятҳои табииро барои рушди моҳипарварӣ дар шароити табиати тоҷикистон истифода намуд? наврӯзшоҳ азизулло гузориш медиҳад. агар ҳарорати об аз 24 дараҷа боло бошад дар як мавсим, яъне аз моҳи апрел то моҳи октябр, моҳичаи 20-30 грамм вазн дошта метавонад аз 1 то 2 кило зиёд вазн гирад. бо назардошти ин ва дигар афзалиятҳо дар парвариши ҳайвонот аз ҷиҳати даромаднокии моҳипарварӣ дар ҷои аввал меистад. истифодаи шароити табиии тоҷикистон, баҳру кӯл ва дарёҳо тавсия дода мешавад. хело маҳсулоти тезрас аст, сердаромад аст ва он имкониятҳое ки имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дида мешавад барои рушд додани соҳа хело муфида ҳам ба ҳисоб меравад. агар минтақаҳои обҳои ҷоришавандаро гирем, имконият медиҳад ки дар тамоми манбаъҳои оби ҷоришаванда аз ҳудуди ҷумҳурӣ як хоҷагӣ ё ду хоҷагии моҳипарварӣ ташкил карда шавад. дар тоҷикистон бештар ширмоҳӣ, сазан, гулмоҳӣ, амури сафед ва дигар навъҳо парвариш карда мешавад. дастгирии ҳукумати кишвар ва дар ин замина зиёдшавии теъдоди хоҷагиҳои моҳипарварӣ ба афзоиши истеҳсол мусоидат мекунад. теъдоди хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар соли 2018 277 буд. ин шумора ҳоло ба 382 расидааст ки нисбат ба соли 2018 105 хоҷагӣ зиёд мебошад. рушди моҳипарварӣ ва таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулоти парҳезӣ ба ташаккули ақлу зеҳн ва баланд шудани масъулияти бадан боис мешавад. дар доираи дастгирии фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ, татбиқи имтиёзҳо ба пешрафти моҳипарварӣ дар тоҷикистон боис шудааст. теъдоди хоҷагиҳои моҳипарварӣ айни замон ба 382 адад расонида шудааст ки нисбати соли 2018 105 адад зиёд мебошад. ба наздикӣ дар назар аст ки ба соҳаи моҳипарварӣ боз имтиёз ба муддати 2 сол дода шавад. дар кулу дарёҳои тоҷикистон беш аз 60 намуди моҳӣ мавҷуд аст. бо назардошти имкониятҳои табиию афзалиятҳо, моҳипарварии шикориро метавон барои рушди агротуризм истифода намуд. агар масоҳати умумии ҳавзаҳои моҳипарварӣ дар соли 2018 2384 гектарро ташкил менамуд, ин масоҳат дар соли 2025 ба 2973,9 гектар баробар шудааст. масоҳати ҳавзаҳои моҳипарварӣ дар 6 соли охир 589,9 гектар васеъ шудааст. дар дигар давлатҳо барои рушди моҳипарварӣ аз воситаҳои сунъӣ истифода мекунанд. моҳипарварони соҳибтаҷриба танҳо истифодаи имкониятҳои табиии тоҷикистонро барои гирифтани самараи баланди иқтисодӣ аз ин самти чорводорӣ зарур медонанд. тӯли 10 сол аст ки дар ҳамин корхонаи моҳипарварӣ фаъолият дорам. шароит хуб аст, ҳамаи имкониятҳоро кӯшиш мекунем ки ба кор барем. моҳиҳое ки дар тоҷикистон истеҳсол мешавад дар бозори ҷаҳонӣ аз ҷиҳати сифат серхаридор ба ҳисоб меравад. масалан соли 2002 зимни озмуни маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи дунё дар женева барои сифати моҳӣ тоҷикистон соҳиби ҷоизаи тиллоӣ шуда буд. обҳои мусаффои тоҷикистон барои истеҳсоли моҳӣ бо сифати дорои тамъи лазиз сабаб мешавад. соли 2018 дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамагӣ 2082 тонна моҳӣ истеҳсол шуда буд. дар соли 2024 бошад дар кишвар 5461 тонна моҳӣ тавлид шудааст, ки нисбат ба соли 2018 3379 тонна ё 262,2% зиёд мебошад.
طبق تحلیل‌ها کلوبهر و دریاها امکان می‌دهند که در تاجیکستان در یک سال تا 200,000 تن ماهی استحصال کرده شود در صورتی که امکانیت‌های طبیعی به مورد استفاده گردد. گوشت ماهی که در ما استحصال میشه از جهت طعم میکروالمنت‌هایی که در ترکیب گوشت ماهی هست آن ماده‌های غذایی که در گوشت ماهی دیده می شود در حقیقت از حساب سرغذا بودن منبع‌های آبی تاجیکستان دولت می‌دهد و اگر این را ثمرناک استفاده بریم ما محصولات هم از جهت اکولوژی هم از جهت بیولوژی تازه را ما میتوانیم به مردم اهالی پیشکش نماییم. در دایره تطبیق برنامه مجموعه‌ای رشد چارباداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبور عسل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 رشد دوچند و افزایش استحصال ماهی به نقشه گرفته شده است. زحمت اساسی از رعایت طلبات پرورش عبارت است. جمهوری تاجیکستان دارای امکانیت‌های وسیع برای رشد ماهی پروری میباشد، از جمله در ایرومیت شهر وحدت. تنها دوام 6 سال اخیر در دایره تطبیق امتیازهای از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده در کشور مساحت عمومی حوض‌های ماهی پروری 589.9 هکتار وسیع گردیده. در این دوره افزایش استحصال ماهی در سطح 262.2% تامین کرده شده است. نوروز عزیزلو، مهروز جمعه، اخبار. یکی از عامل‌های بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کشاورزی این پیشگیری سریع از خروج حشرات ضرررسان به خصوص ملخ در چراگاه‌ها، باغ و تاکزار و زمین‌های کورا میباشد. با مقصد پیشگیری از پنهشوی حشرات ضرررسان در ناحیه فرخار کارهای بی‌ضررگردانی ادامه دارد. معلومات بیشتر در گزارش انورشاه سیدعلیزاده و سیحامیدی شریف. یکی از عامل‌های بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کشاورزی در برابر انتخاب تخم‌های خوش‌صفت، رعایت تدبیرهای اگروتکنیکی همزمان پیشگیری سریع‌وقتی از هر گونه کسلی و حشرات ضرررسان محسوب می‌یابد. همساله در موسم بهار پنهشوی ملخ در تلوتپه و چراگاه‌های ناحیه فرخار مشاهده کرده می‌شود که ضرورت هر چه زودتر مبارزه بر ضد این حشرات ضرررسان به میان می‌آید. به اطلاع مسئولان امسال پیدایش ملخ از 17 مارس در موضع‌های باورستان و کوکول ناحیه مشاهده کرده شده است که نسبت سال گذشته یک ماه دیر به مشاهده رسیده است. میدان عمومی پنگشته ملخ در ناحیه فرخار طبق نقشه 7180 گکتار بوده تا امروز در میدان 3000 گکتار ملخ پهن شده است. در این زمینه در موضوع کوکول علاقه بر ضد این حشرات متخصصان مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ شعبه کشاورزی ناحیه و خواجگیداران با استفاده از تکنیک و دستگاه‌های دستی داروپوشک کارکرد کیمیایی گذرانیده ایستادند. با واسطه تکنیک‌های سوحوی 2 عدد تراکتور، 1 عدد ماشین مخصوص گردانده شده، 70 عدد دستگاه‌های موتوری دستی همه روزه مبارزه ضد ملخ را ما به راه مانده ایستادیم تا که در زمین‌های کشاورزی ناحیه ضرر نرسانند. هجوم ملخ در چراگاه‌ها، باغ و تاکزار و زمین‌های کورمی ناحیه به خواجگیداران ضرر کلان اقتصادی رسانیده، پهنشوی آن مرحله‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. از روی تحلیل متخصصان گله ملخ در یک شبانه روز زیاده از 30 کیلومتر راه را طی کرده تمام رستنی در سر راهش بوده را نیست و نابود می‌کند. در دوره افزایش در 1 متر مربع شماره ملخ تا به 1000 می‌رسد که 1 میلیون گکتار را پخش می‌نماید. دستجمعانه و سریع وقت به راه ماندن کارهای بی‌ضررگردانی با استفاده از داروپوشک‌های مخصوص وسیله خوبی رهایی از این حشرات ضرررسان میباشد. انورشاه سیدعلیزاده، سیحامیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. اصول پرورش زیری حریری پلی‌اتیلنی محصولات گوناگون کشاورزی در ناحیه دوستی نظررس به مشاهده می‌رسد که ثمره فعالیت خوبی کشاورزان است. خواجگیداران با اجرای توصیه متخصصان ساحه کار را به راه مانده در تأمین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه حصه گذارند. شرح بیشتر در تهیه سمندر شایف و اسکندر سعید. عامل رشد ساحه کشاورزی این تبادل تجربه و دلگرمی به زمین بوده. این تدبیر در ناحیه دوستی زیر توجه مخصوص قرار دارد. دهقانان کاردان و مهنت پسند جماعت دهات نور بخش ناحیه سالهای زیاد است که با اصول زیر حریر پلی‌اتیلنی زراعت و سبزوات گوناگون را کشت کرده در برابر حاصل فراوان به دست آوردن، همزمان محصول دسترنجشان را پیشتر از همه پیشنهاد ساکنان می‌گردانند. اقلیم ناحیه دوستی بهر کشت و پرورش کارتوشک مساعد
буда ҳамасола деҳқонон аз ин нави маҳсулот натиҷаи дилхоҳ ба бор меоваранд. Дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мазкур кишти зери плёнка бештар ба роҳ монда шуда, нашъунамо ва ҳосилгирии зироату сабзавоти киштнамудаи деҳқонон дар ҳоли хуб қарор дорад. Маҷмуан кишоварзони ин деҳот тибқи нақша дар масоҳати 52 гектар кишти картошка гузаронидаанд ки 39 гектари онро зери плёнка ташкил медиҳад. Сабзиш ва нашъунамои пиёз, карам, гулкарам, қаламфури ширин дар ҳама хоҷагиҳои ҳудуди ҷамоати мазкур хеле хуб буда, дар баъзе аз хоҷагиҳои дигар аллакай ҷамъоварии лаблабу оғоз гардидааст. дар ҳақиқат дар ноҳияи дӯстӣ асосан дар ҷамоати деҳоти нури бахш кишти зироатҳои барвақтӣ дар зери плёнка асосан зироатҳои картошка, полизи яъне ҳандалак, тарбуз ва дигар зироатҳо, лаблабӯи сурх парвариш карда мешавад. Лаблабӯи сурх баъд аз 15-20 рӯз аллакай картошкаи барвақтӣ барои харидоро пешкаш карда мешавад. ин усули ба даст овардани ҳосили барвақтӣ муфид мебошад. асосан ҷамъоварии зироатҳои асосан лаблабӯи сурх саршудагӣ аст. баъд аз он мана баъди 15-20 рӯз аллакай картошкаи барвақтӣ ба бозорро пешниҳод карда мешавад. дар ноҳия нақшаи кишти картошка 282 гектарро ташкил дода, то имрӯз хоҷагидорон пурра аз уҳдаи он баромада рӯзҳои наздик ба ҷамъоварии ҳосил омодагӣ мегиранд. Хоҷагии деҳқонии Пулоди ноҳия ки масоҳати 3 гектарро дар бар мегирад, дар 1 гектари он картошка ва дар боқимонда полезиву дигар анвои зироату сабзавот кишту парвариш ёфта истодааст. тавре мушоҳида гардид, нашъунамо ва ҳосилбандии зироати киштшуда беҳтар буда, ҳоло дар хоҷагӣ ҷамъоварии ҳосили гулкарам оғоз гардидааст. аз моҳи декабр охирои ноябр сар мекунем зери плёнка хубтар мебошад, барвақттар нисбат ба дигар хоҷагӣ, нисбат ба дигар минтақаҳо барвақттар пухта мерасонад. ҳосилмон бо ҳосилнокиш хеле баланд мебошад. асосан картошкара зиёда аз 3 сол мешавад ки мо зери плёнка мекунем, қариб нисбат ба дигар хоҷагиҳо 1 моҳ 20 рӯз аввал пухта мерасонад. ҳосилноки мо ҳосилшон хеле баланд аст. 2 сол пештар мо аз тухми ҷиргатол ғарм истифода мебарем. қариб 2-3 сол мешавад ки тухми овчиқалара аз тарафи вилояти Суғд махсусан меоранд. боди ҳавои ҳамин ноҳияи дӯстӣ вилояти Хатлон ба ин тухми бехат хуб мебошад. ина аллакай картошкаи мо гул кардагӣ аст. охирои моҳи апрелда ҳосила ҷамъоварӣ кунем. сокинони ноҳияи дӯстӣ дар баробари истифодаи мақсадноки заминҳои кушоди корам ҳамзамон қитъаҳои назди ҳавлигиро самараноку оқилона ба кор бурда, ҳамасола навъҳои гуногуни зироату сабзавоти барвақтиро кишту парвариш менамоянд. Эргаш Сатторов, сокини ҷамоати деҳоти нуривахши ноҳия, 25 сотиқ замини назди ҳавлигиашро пурмаҳсул истифода карда, дар гармхонаҳои мавсимии бунёд намудааш парвариши помидору бодиринг, қаламфури ширину тез ва дигар зироатро ба роҳ мондааст. ин оилаи меҳнатдӯст дар радифи кори деҳқонӣ ба чорводорӣ низ майлу рағбати зиёд дошта, баҳри хушзод гардонидани чорвои хурду калон, 10 сар чорвои шохдори сиёҳало ва 15 сар гӯсфанди хушзод аз хориҷи мамлакат ворид карда, дар шароити хона нигоҳубин менамоянд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. сокинони шаҳраку деҳоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қитъаҳои назди ҳавлигиро самараноку оқилона истифода мекунанд. дар ҳар як оила бо ташкили гармхонаҳои хурд ва иҷрои усули муосири кишт, сабзавот ва гулҳои мавсимӣ парвариш намуда, аз ин ҳисоб манфиати хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ дар ин хусус маълумоти бештар медиҳанд. барои оилаҳо дар баробари дигар шуғулҳои корӣ дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ ба роҳ мондани кишту парвариши сабзавот аз воситаҳои дар вақтҳои холигӣ бо кор таъмин будани аъзои оила даромади иловагӣ ба иқтисоди хонавода ба ҳисоб меравад. таҷрибаи сокини деҳаи кулангири ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов Абдусамад Ғафуров дар истифодаи замини назди ҳавлигӣ назаррас аст. бо ҳамсару фарзандон ва дигар аъзои оила дар қитъаи назди ҳавлигӣ гармхонаи хурд ташкил намуданд ки дар як сол 3 ҳосил ба даст меоранд. кабуди, помидор, бодиринг аз ин гармхона парвариш ёфта ҳосили меҳнат ба бозор бароварда мешавад. сарвари оила дар синни нафақа чун солҳои пеш ба фарзандон таҷрибаи хешро дар истифодаи замин меомӯзонад. имрӯзҳо ҳосили дуюм, помидори гармхона дар ҳолати хуби нашунамо қарор дорад.
و در اول ماه می به جمع‌آوری شروع می‌نمایند. این زمین نزد حوالیگی ها ما 13 ساتق می باشد. 2.7 ساتقش پرنیکی بالاش پشتگی. ما یک سال به 3 بار حاصل میگیریم. یکم حاصل کویتی که دیگه بودیم گفتیم. حاضر دویم مراتب من این پمیدار شناندیم. پمیدار گیریم اگر با جاشبه بادرین میشنانیم. گرمخانه کدن هستی ما زندگی ما بهتر. من پمیدارا نقل میشه. بازار بوده فروخت داشتیم. من کویتی هم فروخته زندگی ما پیش بود داشتیم. زینالدین میرزاخانov ساکن دهه رومان جماعت دیهات حیدر عثمانov باشد در خطه نزد حولیگی گرمخانه لیمو پروری تشکیل نموده است. طوری تاکید گردید در شرایط تغییریابی اقلیم تشکیل گرمخانه خرد، پرورش محصولات طلبات اهالی، تأمین بازار با محصولات خودی و ارزان و بودجه خانواده‌ها منفعت می‌آورد. چون این تجربه ها در جماعت دیهات اونجا نیز از جانب ساکنان وسیع استفاده برده می شود. اویلی عبدالشکور ارگاشوف در گرمخانه قطعه نزد حولیگی پرورش کبودی ها و از تخم آماده کردن کوچت پمیدار بادرین قلمفور را براه ماندند که در اول فصل بهار برای کشت پمیدار در زمین های کشاد خواجگی های یاری رسان دهقانان از این گرمخانه خریداری می نمایند. حالا که دوره اول کشت و کار بهاری است، اعضای اویله با درخواست خواجگی ها کشاورزان مشغول آماده کردن کوچت برای پرورش من بعد در زمین های کشاد هستند. ساکنان جماعت دهات اونجی در حمله های استقامتی خود زمین های نزد حمله خود را با همراه عائله های خود ثمرناک استفاده بده از درآمدی که از همین زمین نزد حملگیشان به دست میارند زندگی خودشان را به پیش برده ایستاده‌اند. در زمین های نزد حملگی خود بادرین، با امجان، پمیدار و دیگر زراعت ها را کشت کرده به اهالی پیشکش میکنند و بعد آن کبودی ها استحصال میکنند. در جماعت دیهات حیدر عثمان اونجی و دیهه های ناحیه باباجان غفورov در هر عائله که قطعه زمین دارند چنین نمونه های استفاده با مقصد زمین های نزد حولیگی زیادند. مثلا دیگر ساکن جماعت دیهات اونجی در گرمخانه خرد نزد حولیگی از تخم هزارها کوچت سه نوع و رنگ و نمود زیاد گلهای موسمی برای شنانیدن در کوچه خیابانها و موضعهای گل پرورش نموده است که ارزش هر یک دانه توبکچه گل از 1 سامانه آغاز می‌یابد. طوری عائله ها ابراز می‌دارند موجود بودن امکانات و شرایط استفاده کردن قطعه نزد حولیگی پرورش سبزوات در آن و راه ماندن تجربه های پیش قدم برای اقتصاد عائله درآمد علاوگی می‌آورد. وسعت کارهای آبادانی و سبزگردانی در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ناحیه روشان به این مسئله توجه خاص روان گردیده سال از سال مساحت باغات زیاد کرده می شود. گزارش خبرنگاران ما. جهت در عمل تطبیق نمودن دستور پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بهر وسعت دادن کبودزارکنی و تقویت نهالشنانی کارهای آبادانی و سرسبزگردانی در قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان وسعت تازه را کسب نموده. در ناحیه روشان باز معرکه نهالشنانی دایر گردید. در معرکه نهالشنانی زیاده از 3000 درختان میوه دهنده و آرایشی شنانده شدند. همچنین در معرکه کبودزارکنی کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه روشان دست جمعانه شرکت نموده در سرسبزگردانی دیار سهم مناسب گذاشتند. اما ساله با فرا رسیدن فصل زیبای سال بهار نازنین در هر یک ناحیه باغ‌ها بنیاد می‌گردند. این تشبث در سال 2025 نیز راه اندازی گردیده. در این باغ نوبنیاد زیاده 3000 درخت‌های میوه دهنده از نمود سیب، زردآلو، آلوچه بندک شنانده شدند. باید قید نمود که همه این تشبث‌ها برای سرسبز نمودن کشور عزیزمان تاجیکستان و بخصوص دیار خویش یعنی ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. بنیاد باغ در برابر رواج دیگر ساحه‌های کشاورزی یکی از رکن‌های ترکیبی فرهنگ زندگی مردم کوهن بنیاد ما میباشد که امروزها این سنت قدیمی نیاگانمان ادامه نیک بخشیده ایستاده است. سالهای آخر ملت تاجیک در دایره وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و مخصوصاً جهت رشد ساحه کشاورزی به بنیاد باغزارها اهمیت خاصه داده ایستاده است. در نتیجه اندیشیدن چنین تدبیرها امروز در مقیاس شهران ناحیه‌های ولایتمان پیش از همه در زمین‌های بیکار خوابیده صدها گکتار باغ‌ها تجدید و برقرار گردیدند که این روند بی‌شبهه به وسعت یافتن استفاده ثمرناک زمین و افزایش استحصال محصولات کشاورزی مساعدت خواهد کرد. در این زمینه در دایره
اجرای برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در حدود ولایت الکی بیش از 135,000 بیخ درختان میوه دهنده، آرایشی و همیشه سبز شنانده شدند. ناحیه روشا منطقه اگراری می باشد. برای پرورش نهال و ساحه کشاورزی اقلیمش خیلی تاب‌آور می باشد. بنابر همین بار دوم است که نهالشنانی در این منطقه با جلب تعداد وسیع کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان روی کار آورده شده. دوام سال بیش از 4,500 بیخ نهال شنانده شدند. در 3 ماه اول سال روان با پروکراتورای ولایت سوخت 2579 مراجعات وارد شده، از این 812 مراجعات به واسطه بررسی گردیده است. همزمان در این دوره ضمن سنجش‌های پروکوروری حالت‌های استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، رعایت نشدن قانونگذاری درباره تنظیم اسعار، تنظیم جشن و مراسم، مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک و دیگر سمت‌های خواجگی خلق قانون‌ویراکنی‌ها آشکار شدند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت دوام 3 ماه اولی سال روان در نتیجه سنجش و نظارت پروکوروری یک قطار قانونشکنی‌ها آشکار شده است. استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، پرداخت‌های گمرکی، حق استفاده آب و قوه برق، دست زدن به عمل‌های کورپسیونی، رعایت نشدن قانونگذاری عاید به تنظیم اسعار و درباره تنظیم جشن و مراسم از جمله چنین کردارها به حساب می‌رود که در این باره ضمن جلسه جنبستی فعالیت مقامات پروکراتورای ولایت سوخت در 3 ماه اولی سال روان معلومات منظور گردید. طبق معلومات در نتیجه سنجش حالت اجرای قانونگذاری درباره بودجت و مالیه دولتی نسبت به 92 نفر جوابگری انتظامی و مادی تطبیق گردیده 31 پرونده جنایتی هم آغاز شده است. گفته شد که در این سمت همزمان 129 سند اعتنایی آورده شده ضرری به بودجت رویانیده 1.1 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. در این دوره 50 حالتی به معاملات غیرقانونی اسعار مشغول گردیدن شهروندان نیز آشکار شده است و در جلسه ابراز گردید که نسبت به ویران کنندگان قانون پرونده‌های جنایتی و حقوق ویرانکنی مأموری آغاز گردیده این روند زیر نظارت دائمی قرار دارد. برای رعایت و اجرا نکردن طلبات قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم باشد نسبت به 260 نفر جوابگری انتظامی و مأموری تطبیق گردیده 4 پرونده جنایتی نیز آغاز کرده شده است. تأکید گردید که در 3 ماه اول سال روان 1263 جنایت به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 5.2% زیاد می باشد. سطح جنایتکاری نسبتاً در شهر و ناحیه‌های خوجند، اسفره، کنیبادام، پنجکند، استقلال، سپیدامین، ظفرآباد، دیوشتیچ و جبار رسولوف زیاد شده است. در ادامه جلسه دیگر مسئله‌های حل‌طلب مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده از پروکورورهای شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در سمت پیشگیری قانون‌ویرانکنی‌ها در جامعه نظارت دائمی تقاضا گردید. در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو به مناسبت 25 سالگی تأسیسیابی تشکیلات زمینوی کار با زبانها و فرهنگ‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همایش علمی نظریوی دایر شد. ظفر قیومزاده و خورشید سید احمد گزارش می‌دهند. با افتخار 25 سالگی تأسیسیابی تشکیلات زمینوی کار با زبانها و فرهنگ‌های کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. در همایش نمایندگان مقامات داخلدار فدراسیای روسیه، دایره‌های علمی و ایجادی از جمله نویسندگان، عالمان و محققان، آموزگاران مؤسسه‌های عالی کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل و نمایندگان کورپوس مقیم دیپلماتی دیاسپوراهای کشورهای آسیای مرکزی اشتراک نمودند. مسئولان دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دایر به مرکز زبان تاجیکی و فرهنگ که در این دانشگاه روسیه بیشتر از 10 سال می شود فعالیت با ثمر دارد یادآور شده آموزش زبان و فرهنگ دولت‌های دوست و برادر را که شریکی استراتژی دارند مهم ارزیابی نمود. مرکز زبان و فرهنگ تاجیک در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو از سال 2013 فعالیت داشته. در آن دانشجویان زبان، فرهنگ و تاریخ و تمدن کهن خلق تاجیک را می‌آموزند. السلام علیکم، من مکید هستم و من دانشجوی گروه زبان تاجیکی در کورس پنجم تحصیل می‌کنم و زبان تاجیکی را در طول 4.5 سال می‌آموزم و
امیدوارم که در آینده من فعالیت خودم را با زبان تاجیکی پیوندم. الان در تاجیکستان بودیم، تجربه آموزی میکردیم و امیدوارم که باز یک بار با دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان بروم. فرهنگ و تمدن صلح‌پرور و انسان‌محور خلق تاجیک در گذشته و امروز هم توجه جهانیان، خاصه نمایندگان اهل علم و ادب، دانشمندان و عالمان خلقیت و ملت‌های گوناگون را جلب نموده است که باعث افتخار و سرفرازی است. توجه و آموزش زبان و فرهنگ خلق تاجیک از جانب خلقیت و ملت‌های دیگر در داخل و خارج تاجیکستان ثمره تطبیق سیاست موفق حکومت جمهوری تاجیکستان، استقلال دولتی و کهن و عالمشمول بودن فرهنگ و ادبیات ملت آزاده تاجیک میباشد. در قسمت دیگر همایش پنل مباحثه‌ای در موضوع دیاسپورا و معاشرت بین فرهنگی و ارتباط میان نسل‌ها، میراث و آینده عمومی دایر شد. С Республикой Таджикистан нас связывают очень большие отношения. Почему? Потому что мы работаем с Таджикским национальным университетом, Таджикским славянским университетом и с другими вузами именно Таджикистана. Все это позволяет нашим студентам, которые изучают таджикский язык, именно познавать культуру, познавать традиции, познавать обычаи. И отрадно то, что наши студенты выезжают именно в Таджикистан на языковые стажировки, где они воочию работают в языковой среде, и они действительно знакомятся с той культурой, которую имеет таджикский народ. در ادامه چوربینی از جانب دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های شهر مسکو تحصیل می‌نمایند، فرهنگ و صنعت والای خلق تاجیک معرفی گردید. راه‌اندازی چنین چوربینی‌ها می‌تواند در تحکیم دوستی و همکاری‌های منفعت بخش بین دانشجویان تاجیک و دانشجویان دولت‌های دیگر اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل مساعدت نماید. در آخر برای فعالیت نتیجه بخش و نمونه‌وار و مسئولان مرکز زبان و فرهنگ تاجیک در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو سپاسنامه سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه تقدیم کرده شد. ظفر خیمزاده، خورشید سید احمد، فدراسیای روسیه برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در دوره هفته علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه در مؤسسه دولتی مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه آزمون شهری آموزگاری معاصر برگزار گردید. ابراهیم نظرالله گزارش می‌دهد. дар озмуни омӯзгори муосир ки дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри душанбе доир шуд, омӯзгорони фанни технологияи иттилоотии муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе маҳорати касбии худро нишон доданд. ҳадаф аз баргузории озмун баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти эҷодии омӯзгорон, такмил додани раванди таҳсилот, дарёфт ва ҳавасмандгардонии омӯзгорони эҷодкор, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дарёфт ва паҳн кардани таҷрибаи пешқадами педагогӣ арзёбӣ карда мешавад. имрӯз дар пойтахти мамлакат дар доираи баргузории ҳафтаи илм, инноватсия, технология ва ихтироъкории ҷавонону наврасони шаҳри душанбе ки бевосита бо ташаббус ва ғамхории раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор мегардад, озмуни шаҳрии омӯзгори муосир баргузор гардид. дар озмуни мазкур омӯзгорони фанни технологияи иттилоотии шаҳри душанбе иштирок намуда тариқи низоми муосири баргузории озмунҳо иштирок карда истодаанд. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, татбиқи технологияҳои муосири иттилоотӣ дар раванди таълим, дарёфт ва ҳавасманд намудани омӯзгорони бо истеъдоди шаҳри душанбе баргузор гардида истодааст. бояд гуфт ки ҳамасола бо қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри душанбе баргузор мегардад.
ин иқдом бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсил, бедор намудани шавқу рағбати хонандагон ба эҷодкорӣ, навовариву ихтироъкорӣ, омӯзиши амиқи илмҳои дақиқ, ташаккули сатҳи фарҳанги техникӣ, тарғиби маданияти истифодаи иттилооти интернетӣ, татбиқи техникаю технологияи инноватсионии муосир дар раванди таълим ва дастгирии ихтироъкорону навоварони наврасу ҷавон амалӣ мегардад. маврид ба зикр аст ки баргузории чунин чорабиниҳо барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои наврас ва ҷавон шароит фароҳам оварда, нерӯи онҳоро барои пешрафти соҳаҳои илм, технология ва тиҷорати рақамӣ қавитар мегардонад. ғолибон дар маросими ҷанбаси ҳафта бо тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ карда мешаванд. дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе дар бинои IT-парки пойтахт нахустин муҳорибаи роботҳо баргузор шуд. дар ин чорабинӣ 21 даста иштирок намуда 52 робот байни ҳам сабқат карданд. муҳорибаи роботҳо яке аз намудҳои варзиши муосир ба ҳисоб рафта дар саросари ҷаҳон ҳазорҳо шавқмандон дорад. ҷараёни сабқат бо назорати доварони бо таҷриба ва кордон сурат гирифт. барои таъмини шаффофият ҳама раванди сабқат ба таври онлайн дар экранҳои калон намоиш дода шуд то аҳли нишаст ва дигар шавқмандони чорабинии онро тамошо кунанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни катбонӯи беҳтарин байни бонувону ҷавондухтарони ноҳияҳои пойтахт ҷанбаст гардид ки беҳтаринҳо бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. Саидшоҳ Муродалиев аз рафти баргузории даври шаҳрии озмуни мазкур гузориш медиҳад. таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ташвиқу тарғиби хӯрокҳои миллӣ, рушду инкишоф додани онҳо дар миёни мардум ва бадин васила бо ҷойҳои корӣ таъмин намудани занону духтарон равона гардидааст. либос ва хӯрокҳои миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллат ба шумор рафта, ёдгоре аз аҷдодонамон мебошад ки дар тӯли қарнҳо маҳбубияти худро гум накардааст. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни катбонӯи беҳтарин байни бонувону ҷавондухтарони ноҳияҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби катбонуҳо, занони соҳибзавқ ва ҳунармандони моҳир, эҳёи таомҳои милливу маҳаллӣ аз байн рафта ва ривоҷ додани пухту пази таомҳои миллӣ дар тарабхонаву ошхонаҳо, омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилона, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ, шиносоӣ бо таъриху фарҳанг ва тамаддуни гаронмояи миллӣ баргузор карда шуд. мо мардуми сарбаланди тоҷик фахр аз он мекунем ки дар зебо кишвар, дар мамлакати офтобӣ, дар мамлакате ки саросар сулҳ аст, оромӣ ҳаст ва хушбахтӣ фаро гирифтааст. имрӯз баҳри эҳёи анъанаҳои миллӣ дар ин ҷо ҷамъ омадем. мо кормандон ва бонувони донишгоҳи миллӣ баҳри эҳёи анъанаҳои миллӣ, таомҳои миллӣ, имрӯз таомҳое омода намудем ки аксарият ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта расида буданд. иштирокчиёни озмун аз рӯи шартҳои зерин муайян гардиданд. ороиши дастархон ва доштани малакаи истифода ва гузоштани зарфҳо ва ашёҳои болои миз, омода ва пешниҳод намудани таомҳои субҳона, нисфирӯзӣ ва шом, пешниҳоди маълумот оид ба номи дурусти таом, ғизонокӣ ва таркиби он дар лавҳаҳо, маҳорати омода намудани хӯрокҳои маҳаллӣ, миллӣ ва муосир, маҳорати омода намудани хӯришҳо ва омода намудани намудҳои гуногуни хамир барои пухтани нон ва дигар маҳсулотҳо маҳорати худро нишон дода, беҳтаринҳо аз ҷониби аъзои ҳакамон муайян ва ба ғолибон бо дипломҳои ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барои иштироки фаъолона бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида шуданд. яке аз иштироккунандагони ин чорабинӣ
مؤسسه دولتی کالج طبی جمهوریوی می باشد که یک قطار زنهای کالج طبی و یک قطار گلدخترانی کالج طبی جمهوریوی امروز ما در این چهاربینی آزاد و آسوده اشتراک داریم، شرکت می‌ورزیم، هنرهای دستی خود را نشان می‌دهیم و افتخار از آن می‌کنیم که زنی تاجیک، بانوی هنرمند مقام خاصه در جامعه، در جمعیت دارد که از مادران ما مثلا هنرهای قدیمه ما، هنرهای ملی، خوراک‌های معاصر را پیشکش بینندگان، حاضرین و حکمان می‌گردانیم. در فرجام برنامه رنگین فرهنگی منظور اشتراکچیان کرده شد. سعیدشاه مرادعلی، فرهاد واسع، شهر دوشنبه، اخبار. در ناحیه رشت یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار گردید. در دوره این اقدام 17 تشکیلات مؤسسه و دیگر کارخانه‌های عمل کننده به کارجویان 110 جایهای کاری و وظیفه‌های آزاد را پیشنهاد کردند. گزارش دیگولی محمود. تشکیل یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد یکی از راه‌های جلب شهروندان با جای کاری، اینچنین آموزش کسب‌های طلبات بازار مهنت به شمار می‌رود. با این مقصد شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه رشت در همکاری با دیگر ساختارهای صاحبی نقشه‌های مکمل را عملی نموده ایستادند تا شماره شهروندان بی‌شغل و کسب آموزی و جای کاری دائمی تامین کرده شوند. امروز در مرکز شهرک غرب یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد جهتی با شغل پرمسئول تامین نمودن اهالی برگزار گردید. در یارمارکا با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت زیاده از 17 تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات و کارخانه‌ها شرکت ورزیده و کارجویان 110 جای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد پیشنهاد کرده شد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که در 5 سال آینده 1 میلیون نفر شهروندان کشور باید صاحب کسب گردانیده شوند. علاوه بر این ضرور است که صفت تحصیلات و کسب آموزی در مؤسسه‌های تعلیمی بهتر کرده اختصاص هنرهایی که برای بازار مهنت ضرورند تأسیس داده جهتی به شغل تامین نمودن ساکنان مملکت به خصوص جوانان و زنان و بانوان تدبیرهای قطعی اندیشیده شوند. با مقصد عملی شدن این نشاندادهای پیام کارمندان اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه رشت با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در سال جاری مراتبه دوم است که یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد را گذرانیدند که در آن تشکیلات و اداره‌های عمل کننده ناحیوی 125 جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد را پیشنهاد کرده از این حساب 10 نفر شهروندان صاحب جای کاری دائمی شدند. همزمان در یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد نمایندگان نیروگاه برقی آبی راغون و کارجویان 1450 جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد را با معاش بلند پیشنهاد کردند تا شهروندان محلی صاحب جای کاری شوند. از روی حسابات در ناحیه رشت تا همین دوره از حساب کورس‌های برنامه‌ای خودمبلغ‌گذار و شهادتنامه‌کنی ملکه کسبی را 100 نفر ختم کرده صاحب کسب‌های طلبات بازار مهنت شدند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат дар баланд гардидани сатҳи донишандозии ҷавонону наврасон нақши муҳим дорад. ҳамин аст ки довталабони озмун сол аз сол зиёд гардида беҳтаринҳо бо мукофотпулӣ ва дигар имтиёзҳои пешниҳодшуда ҳавасманд мегарданд. имрӯзҳо даври якуми озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат дар муассисаҳои таълимии шаҳри бохтар идома дорад. гузориш дар ин хусус. даври муассисавии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар шаҳри бохтар
оғоз гардид. Пеш аз ифтитоҳи озмуни мазкур, омӯзгорону хонандагони литсеи давлатии Орионо дастовардҳои омӯзгорону хонандагони муассисаро ба намоиш гузошта, иброз намуданд ки онҳо баҳри иштироки фаъолона дар ин озмунҳои бонуфуз тамоми тадбирҳоро андешида истодаанд. Зикр карда шуд ки озмуни илм фуруғи маърифат дар самти рушди тафаккури илмӣ ва зеҳнии насли навраз аҳамияти басо муҳим дошта, баҳри расидан ба комёбиҳои илмию техникӣ ниҳоят зарур аст. ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба озмун имконият медиҳад, то истеъдодҳои нав кашф ва ҳавасманд гардонида шаванд. даври дохили муассисавӣ озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар заминаи литсеи давлатии Орионои шаҳри Бохтар баргузор гардида истодааст ва тибқи низомнома бояд аз ҳисоби умумии хонандагон 30% онҳо дар даври аввал, яъне дар даври дохили литсеӣ иштирок намоянд ва имрӯз барои баргузории даври аввали ин озмун тамоми шароитҳоро мо барои хонандагон ва омӯзгорон муҳайё сохтаем. Синфхонаҳо ва маводҳо пурра омода ҳастанд. албатта бояд зикр намуд ки имрӯз таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба омӯзиши амиқи фанҳои дақиқ хеле зиёд гардидааст ва мо низ кӯшиш мекунем ки чун солҳои пешин дар ин озмуни бонуфуз дасти холӣ наоем ва бо дастовардҳои бузург ноил гардем. барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи хонандагоне ки дар равияи фанҳои табиӣ, риёзӣ ва техникӣ фаъол ҳастанд, семинар омӯзишҳо гузаронида, омӯзгорон онҳоро барои иҷрои босифати шартҳои озмун омода хоҳанд кард. довталабони озмун аз рӯи бахшҳои мухталиф аз ҷумла риёзиёт, физика, химия, биология, ихтироъкорӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дониши худро сайқал дода ба дарсҳои иловагӣ ҷалб карда мешаванд, то дар марҳилаҳои шаҳрию вилоятӣ ва ҷумҳуриявии озмун бо омодагиҳои натиҷабахш иштирок намоянд. даври муассисавии озмун бо тартиби муайян гардида дар дигар муассисаҳои таълимӣ низ идома дорад. имсол масъулини шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар талош хоҳанд кард, то шумораи бештари хонандагон ба озмун ҷалб гарданд. аз ин лиҳоз тибқи нақша дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ қисми зиёди хонандагон дар даври аввали озмуни илм фуруғи маърифат иштирок хоҳанд кард. бояд тазаккур дод ки хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар соли гузашта дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии фаъолона иштирок намуда ба комёбиҳои назаррас ноил гардида буданд ва имсол низ талош хоҳанд кард ки дар озмуни илм фуруғи маърифат ҷойҳои ифтихориро ба даст оранд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, Ахбор. тадбирҳо дар шаҳри Норак ба хотири ҷалби наврасону ҷавонон ба китобу китобхонӣ бештар мегардад. дар ин замина ташкилу роҳандозии озмунҳои мухталиф зиёд гардидааст. озмуни китобхонӣ беҳтарин аз ҷумлаи онҳост ки тавонист дӯстдорони каломи бадиро ба ҳам орад. гузориш дар ин хусус. китобганҷи бебаҳо махзани илму дониш, панду ҳикмат ва роҳнамову ҳамнишин барои ҳар фарди ҷомеа маҳсуб меёбад. маҳз китоб аст ки ба мо расму оин ва анъанаҳои неки миллиамонро бозгӯ карда имкон медиҳад ки сатҳи дониши худро мукаммал гардонем. маҳз китоб аст ки мо таърихи гузашта, ҳаёти имрӯза ва ояндаи дурахшони халқу миллати худро меомӯзем. китоб калиди дари илму кошонаи маърифат, асоси хираду заковат, ганҷинаи фарҳангу нуру зиё, тарғибгари шодиву ободӣ, ҳаёти хӯраму пурнишоти инсон ба шумор меравад. дар низоми сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ ба китоб ва китобхонӣ мақоми шоиста дорад. дар тақвияти ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши маърифати сокинон аз ҷумла ҷавонону наврасон дар вилояти Хатлон соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ эълон карда шуд, ки он метавонад такони ҷиддие дар ташаккул ва инкишофи ақлу заковат ва фарҳанги аҳли ҷомеа ва хонандагон нақши бориз гузорад. дар тақвияти эълон гардидани соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 шаҳри Норак ҷиҳати тақвият бахшидан ба дараҷаи дониш ва маърифатнокии хонандагон даври аввали санҷиши хондани китобҳои бадеӣ аз ҷониби хонандагон бо иштироки падару модарон доиру баргузор карда шуд. дар чорабинӣ ироа гардид ки китоб ба ҳайси маслиҳатгари беминнат ва беҳтарин ёвар қодир аст ки ба инсон зиндагӣ,
кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро омӯзонад. нафаре ки пайваста ба мутолиаи китоб машғул аст дарахти пурсамарро мемонад ки меваҳояш ҳар лаҳза ба дигарон нерӯву тавон мебахшад. мутолиаи китоб ва ё асарҳои бадеӣ дар ҳаёту фаъолияти инсон ҷойи асосиро ишғол менамояд. боиси хушнудист ки бо ташаббусҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷалби таваҷҷӯҳи ҳамагон ба мутолиаи китоб пайваста тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар таърихи давлатдории навин таҳкими хиради волои тоҷикона мебошад. ин озмун бори дигар ба шаҳрвандони кишвар имкон медиҳад ки ҳар як инсон новобаста аз сину сол аз ширкаткунандагони фаъоли озмун бошад. ҳадаф аз роҳандозии озмунҳо ва чорабиниҳои мухталифи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрию ноҳиявӣ ин ҷалби бештари сокинон ба китобхониву китобдорӣ ба ҳисоб меравад. бо хушнудӣ гуфта метавонем ки имрӯз робитаи кӯдакон, наврасону ҷавонон, мутахассисон, омӯзгорону олимон ба китобхонаҳо ва китобхонӣ боз ҳам қавитар гардидааст. маҳмадалӣ абдукарим, шаҳбоз ғуломзода, норак, ахбор. бо мақсади баланд бардоштани донишу малакаи амалии хонандагону омӯзгорон дар ҳолатҳои фавқулода пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои он дар ноҳияи шаҳри Нав рӯзи мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар асоси нақша чорабиниҳои бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи шаҳри Нав дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 рӯзи мудофиаи гражданӣ намунавӣ гузаронида шуд. зимни баргузории ҷамъомади пагоҳирӯзӣ ва дарсҳои намунавӣ доир ба намудҳои ҳолатҳои фавқулода ва роҳу усулҳои мудофиаи гражданӣ бо хонандагон дар мавзӯъҳои пешгирии ҳолатҳои фавқулода, усулҳои муҳофизати хонандагон аз оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода, ёрии аввалияи тиббӣ ва амали хонандагон ҳангоми рух додани заминларза ва сӯхтор дарсҳои кушод гузаронида, дар рафти он аз ҷониби омӯзгорон ба хонандагон маълумотҳои муфид дода шуд. баъдан хонандагон дониши гирифтаашонро дар амал иҷро намуда, рафтору амали онҳо ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва бартараф намудани оқибатҳои он мавриди санҷиш қарор гирифт. бошандагони муассисаи таълимӣ дар вақти муайяншуда аз дохили бино ба ҷои бехавф таҳвил дода шуда, нерӯҳои ғайриҳарбии муассиса ҳамаи вазифаҳои дар наздашон гузошташударо оид ба хабардорсозӣ, гузарондани корҳои иктишофӣ, наҷот додани хонандагону омӯзгорон, расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ва холмӯш намудани сӯхтор иҷро карданд. чунин чорабиниҳо ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии хонандагону омӯзгорон доир ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар дигар муассисаҳои таълимии ноҳия низ гузаронида мешаванд, ки он метавонад ба омодабошии доимии хонандагону омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаҳои таълимӣ мусоидат намояд. дар фарҷом як қатор фаъолон бо сипосномаҳои бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи шаҳри Нав сарфароз гардонида шуданд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 10 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилоят боришоти борон дар назар аст. дар шарқи вилоят баъзан ҳолатҳо боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 3-8 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 11-13 дараҷа ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм дар назар дошта шудааст. дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм ва дар шарқи вилоят шабона то 5 дараҷа хунук ва рӯзона бошад 5-10 дараҷа гарм пешбинӣ шудааст. дар ин шабонарӯзҳо дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа, рӯзона 21-26 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад.
در دامنکوه شبانه 10-15 درجه، روزانه 15-20 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییرآونده پیشگویی شده در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 1-6 درجه گرم و روزانه 10-15 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوا تغییرآونده پیشگویی شده بارشات باران در نظر است. روزانه در بعضی ناحیه‌ها با شدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه و در بعضی منطقه‌ها تا 10-12 درجه گرم پیشگویی می‌شود. روز 10 اپریل در شهر دوشنبه هوا تغییرآونده پیشگویی شده بارشات باران در نظر است. حرارت هوا شبانه 16-18 درجه گرم، روزانه 21-23 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. تا نزدیکترین دیدار، خیر.